खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाउमिंग ताबिर पुनमु तराम नौसरी हौजी फावगे मरोइबा पाउदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कहनबा यारोय अमदी अतोप्पा एडमिनिस्ट्रेशन अमा मणिपुर द लैबा यारोय हाइना ममांग सहिदा असेंबली न लौकिबा वारेप ngasi अमुक हन्ना असेंबली न री एफॉर्म तोबदा यानाख्रे अमदी सेकंड एमआर दगी मांगकिबा 9mm पिस्तल यांखै तरुक की केस NIA द सिनाख्रबनिना मरा लेबा मियोइसिंग चपचाना खंगलगनि हाइना चीफ मिनिस्टर N बिरेना हाइख्रे हौजी पाउसिंग सदन पिजरे मणिपुर की अपुनबा की सक्तम कहनबा यारोय अमदी अतोप्पा एडमिनिस्ट्रेशन अमा मणिपुर द लैबा यारोय हाइना ममांग सहिदा असेंबली लौकिबा वारेप ngasi अमुक हन्ना असेंबली ना रीएफॉर्म तोबदा यानाख्रे हौजी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वफम फोंदोकबा हौरकपदगी ngasi चीफ मिनिस्टर N बिरेना मणिपुर की अपुनबा की सक्तम कायदनबा अमदी मणिपुर मनुंगदा अतोप्पा शासन अमा तोरकपा यादनबा इंग्लिसगनी 13 की दिसंबर की तांग 19 दा असेंबली ना लौकिबा वारेप रिजोल्यूशन नंबर 120 अदु अमुक हन्ना असेंबली ना रीएफॉर्म तौनबा पुखलकिबा मूव अदु हाउस ना अमत ओइना यानाख्रे सेकंड एमआर दगी मांगकिबा 9mm पिस्तल यांखै तरुक की केस NIA द सिनाख्रबनिना मरा लेबा मियोइसिंग चपचाना खंगलगनि हाइना चीफ मिनिस्टर N बिरेना हाइख्रे ngasi star question da thangmaiban kendra gi MLA KS Joykisan hanglakpa wahangi pakhumda chief minister na makha tana haikibada nongmai mang kibagi matang da state sarkar na thigattuna maraleba police officer ani thabaktagi suspend tawki makha tana chenarakba yaba kaya lebadagi chapchana thiganaba NIA da sinakhibani masida sarkar asina achar mirai nai na thabak tobagi wafam leite maraleba sing chapchana ain gi charak adumak phangani haiki माना मखा तारादुना पुलिस पर्सनल सिंगदमा क्वालिटी यावदबा पैटी सप्लाई तोरंबा सिंगिसु चपचाना फमहम थोपा सिंग अदुमक फंगनी इंग्लिसगनी तरा मरिदा पैटी सिंग अदु सप्लाई तोकिबमने अदुना अमुखना इंग्लिसगनी तरा तरुक्ता पैटी सप्लाई तोरंबा अदु ममांगी सरकार गे मतमदने अनब सरकार असि लाकपदगी इंग्लिसगनी तरा तरेता क्वालिटी यावदबा पैटी सप्लाई तोरंबगी वाथोगसी फगलखिबनी हाइकी पामदब थौदोक थोक्तनबा मियोइबगी पुंसी अमदी लन थुमदा अकायबा पीदनबा सेक्शन थवांग लोखटपा ओइना असेंबली की अकोइबदा मीटर चमुंगाना कोन मफमसिंगदा सेक्शन 144 की CRPC की मखादा ngasiyu पुंग तरादगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट ना मखा ताबा ऑर्डर अमा थोक्तिबा फावबा कर्फ्यू लॉकथोख्रे कदागुम मियोइसिंगना सथोक ससिन तौबा अमदी मयुमदगी मपान थोरकपदा अथिंगबा थमरे हाइरे अथिंगबा सि धर्म कर्म अमदी लो इन्फोर्समेंट सिंगिदी कोमथोकनी हाइरे अमलमदा हुजिक चथरिबा असेंबली मिफम असि सोएंगम यावदना चथनबा सिक्युरिटी ना अकन ममोंगदा सेक्शन थरांग लखटख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी की BC प्रोफेसर AP पांडे लौथोकदबनी हाइना मुसुना असोबो थौदांग लौदुना संसिलिबा इहौ असगे मतांगदा असेंबली ना चपचाबा वारेप लौदुना प्रोफेसर पांडे बु लौथोकदबनी हाइना मुसुना हाइबा वफम सरकारसना थवैदबदगी ngasiगे असेंबली सेशन असिदा अयत अपन पीगनी हाइना लौथोखिबदगी पुलिसना ngasi युक्तगी हौना मफम कयादा सेक्शन थरांग लखटपगा लोइनना खुयाथोम क्रॉसिंग दगे असेंबली टाबा लंबी अमदी खोंगांग अनि कारतगी असेंबली टाबा लंबी असि मी चंगहन खिद्रे हेवी व्हीकल सिंग लमलोंग थोंग अमसुंग मिनी थोंग लानबदा अथिंगबा थमख्रे हौसासरिबा असेंबली असि ngasi अरोइबा नुमित नुजुगी मिफम असिदा तोंगान मणिपुर पीपल्स बिल 2018 पास तौनबगी फ्रेप लेबगलोरना मरग असिदा असेंबली असि सथाबदा तोंगान मणिपुर गे ओइबा इश्यू असिदा काइबा थिंग पिरप याय हाइबगी दमक सिक्युरिटी ओइबा अकन सेशन थराकतुना पुंग 10 दगी कर्फ्यू फाव थमसनख्रे असेंबली का कोइबदा वायरली फिल्म असिदा ngasi मणिपुर पीपल्स बिल 2018 असि कोइ मणिपुर असेंबली एसोसिएशन पास तौगनि हाइबा फम फाव ISTV दंगा मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिन फुंदोखिबा ले वायरली फिल्म असिदा असेंबली सेशन असिना करी करमबा कोइ अदुगुम लेबाक की ओइबा फ्रेप लौपगे हाइबदु मियाम पुन ngai तारे ISTV दमक्ता कैमरामैन ननावुरना पौदुंदरिबा इंद्रा ISTV न्यूज असेंबली ngasi assembly की मिफम चछरिङैदा टोंगान टोंगान माइकैदगे महैरो याउना मियोय कयाना assembly तमना थमजुलकना बा होनखे पुलिस न कन होनबदगी माइ पहनखिद्रे खोरमन कैथेल दमियोय खरना कैथेल फंबी अमदी अकोइबदा लेबा दुकान सिंग थोंग ललहंजुना assembly तमना खोंजोंग जंगसिनाबा होनरकपदा पुलिसना मतम चाना मियोय सिंग अदु कंट्रोल तौनबा होनरकपदा कैथेल मनुंग अमदी अकोइबदा चरांगनबा थोखि
अमरंदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC लौथोकदबनी लिकर प्रोहिबिशन बिल पास तौब यारोय हाइना इमा कैथलगी नुपीसिंगना सामू मखोंगदगी असेंबली तमना खोंगचत अमा चतनबु होनरकपदा पुलिसना थिंगबदगी कंगला ट्रैफिक आइलैंडगी सामू मखोंगदा अमुक हलनख्रे सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर हाइबा बैनर सिजनदुना चटकिबा खोंगचत अदुना मियामना चथोक चसिन तौबदा मतम खरा अकाइब ओइखि ngasi assembly mifam chachharingeda mahairoi kayana assembly tamna thomjinanaba thangmaiban naisnam laikai amadi DM college campus tagi thorokna bohnabada police na thingduna lambida fawwa thorahankidre Imphal West ki DC Prabin yauna mairenaba official amadi police officer singna khongjang sangchin nabu thorakiba mahairoi singa wari sanaduna irang thoktanaba honari Housing Secretary Assembly Mifamna Manipur Liquor Prohibition Amendment Bill Isgani Taranipan passed over Yaroi Haibadabida All Manipur Women Social Reformation and Development Samas Nupi Samas na Kholau Kya Galonena GM Hall the Pullaga Assembly Tamnalakpada Manipur Police na control Toduna Amuhana Kangla Gate Mamang Fawahlanke Gate Mamang da Nupi Samas ki Miyushinga Manipur da Yusungbagi Ayaba Piba Yaroi Haiba Kholau Kya Lauke Nupi Samas ki President Yes Ramanina Yusungbagi Ayaba Piba Haibase Manipur Kang Khong Sarak Nabagi Masakne Manipur da Misana Mama Kainaba Macha Kainaba Amadi Mapureba Kaya Kainabagi Maisak Hausi Sulairi Pumamak asi yengduna lengakna Manipur da amuhanna Yusungbagi Ayaba Piroidabani Haike Matam sang na yugi da magtani sagi da makara ko je wa re akoi punna hatok ke jo hatok pi sini akoi puba ngamre apa la pa ma china yu da ni sha pa ba mayam na kai cha kre phor na kai cha kre kana na pi cha kre ma punna ma che ima akoi mang ne da ko da kholau sei ma hoi ta ba ngamre ayon me mi de harauri chari ayon me mi de api ma ro pa ba chali a ba chari athak ba kang bu di imong da khang ba ngamre Mama hale bata hale babung hale bapa hale siapa lagi bang siapa lagi deh aku khang bang ambil bang itu wah hale tu mana ngasih lau siapa nak Awang Nupang India gi yelhongi singak tuna thambagi mathau tarak I haina United Mongol da thadorakpa cherol amana khangalakle Lamdamasa khundariba Mongolet ki miyoi singasi misin jamdaba oibana masagi lam akoibagi saktam amadi kanglup ki sakjuda mapanda manaba akoibagi khal amadi maihurol da lamdamasika susinadaba mawong kayada chauna singnaba ama leire Mainland India gi miyamna lamdam asigi yelhomi amadi masigi chatnabi kayabu namthabagi achaw wathok ama oirakle masagi gakthok bang ngamnaba lamdam asigi lengak loising amadi yelhomi singna amato oina ngakminabagi matam yaure hairi hausi paugi martana tenba break amtang lawzari nati chat lage ba please I chat lage ba target ke season loi krabadi adudi ma amu hana una bungaro asum tawna mango season chat krabada adum haina mungkis mango sushiro adum phanglaro khangedana Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info admission open medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July special futures supply of the study material from Delhi weekly test strictly in the NEET pattern free students save secure mark for 80% and above 50% concessions those students who study more than 2 years in medical class hurry limited seat only we nourish your futures. I think we should run at once. Winky's Swiss roll. Ram turabo punshibu winky samta di piudana. Baba, Greg John gidi tatatis college di. Mamal suma phang kuding chamane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing ge offer me amon piri sidi. Taj electric drum no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sinbaya andre. I think they are going to get us. Indeed. I think they are going to finish us. I think we should run
at once. Winky's Swiss Roll. Ram Turabo, Punshibu, Winky Samtadi Piudana. Booking open for office spaces and retail. The key features are retail shop and cafes, exclusive space for offices and the 5th floor, power backup, modern security system, adequate firefighting system, automatic lift, ladies and gents washroom. For further details, please contact the Swan Tower, MG Avenue, Imphal. Contact number 70852-75110. Email us at swantowerarcade@gmail.com. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Election ki matam loikhrabadi adu tuma amu unaru phangaro Asum tawna mango season chat thabada adum haina Winky's mango Swiss roll adum hanglaro khangedana. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairataba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winky's, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Break matung taram na moksari makata papauda. Ravina amadi sanjil laikidabagi mapalak subani sing kumun thawram ngasi Kaishampa Larembi Community Hall da pangthokre. Working Committee of the Apunbalof Amadi Ravina Sanjit Misigi Matanga Sengkiba JSC Sinduna Pangtokiba Thoram Aduda Apunbaluf ki Coordinator Funindro Konsam, Assistant Coordinator Joy Chandra, Coordinator Yumnam Ratan Kumar, Coordinator Joy Chingakham, Amkelgi President PA Sakhi, Poyele Marungi President M Memchobi, Kangla Megi President Ledik Laima Amadi, Kawagi President AK Memchalemana, Mariba Miyoshin Oina Saryake. Minute ani timin lepina awaba Fongdoki. JAC की कन्वेनर सिलाना लंदम मसे सत्रक लिबा स्टेट टेररिज्म असी मखाताना थेंगनखिगनी मरालेबा सेक्रेटरी पर्सनल संगे मथक्ता चेराक पिनबा खोंजंग चंगसिनखिगनी हाइके फनिंदो कॉन्समना थौदो अदुगी मतांगदा अवांगवा थाकी कमिटी सेमदुना थिजलबसो ngasi फावबदा कुमांग चौक्सन मंगमद्री थौदो अदुना चेनबसिंग मतिक चाबा दंदी पिनबा अमदी केस असी खोंजल यांगना संगसिन मंगमनबगिदमक ngasi gi थौरम असी पांगथोकपनी हाइके Satari bachung ba investigation si state government su mapung ba support people na labor mhat se scenery ba adung ma masak tangba high profile mi oigra na police personnel mapaladu oigra amoigra masi matak tamati sa ba befitting punishment pin na bagi adung ba wafam da yumfam oiraga mayam da high ba case se amuk naung na okoi miyam da tongan ba struggle mayam ma high ba justice phangna ba jangta tung democratic movement mayam ma sanction na bagi tung ba message ma supin na bagi adung ba Wakalon the Semta Badung Wangasi Hekal Katamba, Mapan Subas, Pangtok Subani, Tamsaki. Manipuri Prohibition Second Amendment Bill is Unita Nipan Ase, stakeholders in Yaninda Pondo, Libasigi Mayokta, Assembly na, Wari Pector Logodabanate Haina, Moyan Kendagi MLA P. Sarachandrana, Kendra Sigi Manu Chaneleba, Kwakta Gram Panchayat Amadi, Kwakta Municipal Council Game of Pumsinda, Ban Mahasa Kamelena, Uzara Tabaki Thoramda, Pondokre. Mangna makatana haikibada Sathariba Assembly Session asi nimit khara chontaduna issue sing punna khannaba yai haiki. Government sina mun khandaraba matungda local made foreign liquor haibagi concept sangsil laibasina marmora kandai ko gi sel tungi phibamda akoi wari basidagi kharadang kanba ngamgadra madugi makoi hingbada wari basigi sumakoi gi su sinpam mama khak thabak piba haibase government loina piba yadabanina hingnana bagi lambida su mateng oigadra haibagi wakal londuni house tamasigi afafata si phajana nainarakini madu oirara kanda mayamgi yagadaba amasung kadana phongdoiba civil society gi imasina phongdoiba bagi wakal lon se aran banatte madu bisu mun koina byavar utpagaloina khana nainaraba matungda karmaina toragadi Praja sing yaba mong damasi toroga Manipur di manghandaba amasung chanaba yaba mapam sing adu dai koina masi mapalom de yolera kanda phajaba posak ama Manipur gi su product ama puthokpa yabra haibudi wakhalon de koina ngasi thami basi Uzara Thabaki Thoram Maduda Kwakta Grab Panchayat ki Punna Ward Mangagi Councillor Singh Moyangi SDPO O Sur Kumar Pradhan Amadi Member Kaya Nasargyaki Punna Uzara Lishingamaga Sangarom Thake
Resource methodology haibasida teachers educators singi oiba nimit tarani chunga chathakadaba professional development program ama SCERT gi multipurpose hall da hokre hautopagi tharamda SCERT gi director Dr. N Minakumari joint director Jim G Chinguzamna maraba miyoi sing oina saruk yake resource person singna pangto liba program asiga mailena wangangke Wankai Kendagi 1 number Kuntaruki corporator Marbon Fongmaina Maki Water Leba Sotaraba Imung Sinda Gas Amadi Cheng Yantokre Namduning the Leba Marbon Fongmagi Yunda Pangtokpa Asamba Thoramada Economic Cost Census da Yahodraba Sarkarna Larabagi Pankai Makada Piba Kudong Saba Pangraba Wat Asiki Laraba Imung Manunda Maki Maikadegi Sadul Caste Sadul Tribe Amadi OVCG Makada Kudong Saba Sing Asi Mahangna Tanaraga Yantokpani Haiki Larava Mutapa Avenue, other Larava Mutapa, Atopa Manipura, I am Batoge, Adobo Equi, what Asida, Amafa, Simbagi, Yokilam, the Baduda, no Itabagi, Aquina, Kangalaga, Agi, Taptagi, Masi, PBR missing Imun Kangalaga, Ahan face rena, Masigi, Giasi and Topa, Morgan Sing and Topasi, Asitom, Aina, Pansok 7. Election Department Employees Association na Sarkar gi employees inda 7 pay PU haina lamfel to leba election department ki campus ta wakan mipam chathakre hojula silakpada mariba pau amhana bizari Manipur gi apun saktam kahan bayaroi amadi atopa administration ama Manipur da leba yaroi haina mamang sahida assembly na lauki baware ngasi amuhana assembly na reaffirm tawada yanakre Amadi second MR dagi mang kiba 9mm pistol yang khaitaru ki case NI da sinakrabanina maraleba miyoi sing chapchana khanglagani haina Chief Minister N Birena haikre Hozi pawgi one dia SBN bizari ba Manipuri paw matanga salajare min tabir punamu amukhana kuramjari